Kaji penhe ke Shillong Airport ke dikathong ke bakong san jong ke sarkar jela ban pensuk ya kalej kawan ki pajba nakakat lingsuin Shillong Airport. Nakaliang ke sarkar ban penya syakmat ya kini kaji penhe ya kakat lingsuin kalarai ban pan pelaj kat to kat ni ki kendon naka sarkar pedeng. Ka sarkar jela ha ka arpsan terik nailur kan syong ya kaji lang kenhun menteri ban ajing menjur halor ke jing tumu shim jaka sa arpuar akar ban penhe ya kakat lingsuin kenang baki lingsuin bahe kinla ban hiar ha kani ke airport. Kani ke kentup kan riu aka na ke benta ke jing shingan ki lingsuin ban riu aka pat na ke benta ban yang ki lingsuin. U Deputy Chief Minister ke jela u ba snyau halang dhar ula pentip ya kani hadien ke jingwan jurip ya ke Shillong Airport ha ka arplai terik nailur. Hadien kene ke jing jurip ula lum jinga lang ru bat ki officer ka civil aviation bat ke airport authority ha ka jinga don lang u chief secretary ke jela u commissioner bat secretary transport bat ki wei. Uba snyau halang dhar ula ya thu bakiyo pediang ya ka kai port ka baar na ka airport authority of India bat lakdo bakandon kalat ban penhe ya ka kat dingsun bat ki don kat to kat ni ki issue badon kam ban penbej bat ka sarkar pedeng bat ya syakmat ya kani ka kam penhe ya ka airport. Kat kum ka survey la don kam ban penhe ya kelinti ya lingsun kendai spa meter da ka bakyar ya kilum rit bat la da hab ban permadan ya kilum kani ka projek kan kot syadu ka prahajar keluar tingkah. Don ke meeting bagi official government of India tu civil aviation makat bagi ni nombek pada hari airport ini lagi don lang buat chief secretary dongi buat commissioner secretary transport bagi regular official transport partner makat baru lokal ini rumah teman baik kemarin baru lokal ini sudah bakal jadi perlu ini meeting yang main baik bah ini government nila o serius apa pun boleh teman soal pergi report pergi ada yang belum feasible dan mata aku belum mata yok yang second report naga airport authority of India ini the possibilities kadon tak pada kat tu pak libat di hab ikan bersokar India membangun civil action namara kat kum ke drawing ke plan kila layout apli kat kum itu sudah begini kalau imatkan possibility ban expand kan port and they don't kat tu ni pati guidelines sebab ya keren berbagai union government kena mungkin action kat tu ni kena proceed expansion maka expansion kat kum ke sorry boleh mentan bagi lagi port kadon galap expand seni kaya plus so hab acquire kum masukkan di wakar but extra additional lang but hindi wakar ka parking bay di airport kata itu company dia kata next day after tomorrow will be having cabinet will get clear pass in the cabinet we will move ahead with the government of India. This is exactly what you raised kajimut dongin dalam depening master plan hang new airport in le tiktok pumalong begini di airport maru MLA meni udang raise ka meeting ba nang buong gini nang saateng ina unur belengin patle mata just temporary nagbentam mata ikuan dalam orlong gini ke airport ke bahaya kena hidup exactly like how the other airport the whole tidak exact DPR ni pakti dah kena urut komen penhe lari ke orlong ni bun makin jauh mar whether direct employment or indirect employment minimum ni jauh bela sas function yang baik namang tang airport ni kali kamai kam hargawan di flight bah tangtal Southern Spa beli taksi dan kamar pa driver hantar minimum segi dukan syar do segi cafe gitu gini tekijing ang nod nag sarkari ban penhe gani kami de katai to create employment la hade kabar ban sukale kawan nam don kam Malaysia hoti kum macam leng ko kata takat kum latest survey ni kuat ban presang ban awet ni nak kata kadang extend ke road way second kali dan don lepas sekali secondary spa kita very much within our own land present land mukta situ dan kita situ kan lain hap ori di gilong dan ori di gilong ban kala apa su prahaja kurta kena itu hutan tengi presang ban avoid ban expand ground with this side hani don katuk ani bar ki don ga guideline ban hap don kam ka site kata kare don ki katkum ga prosedur ki ya kita ngin hap request government of India ban exam dikila ban exam ya kita hai teka bundun kampung tinggal kala feasible on land big aircraft teka by extending the runway towards this side towards this Indonesian roadside
dan kat tu kan ni guideline bahap exam ni nak request untuk mana ni. Kalau exam ni kita inala bermantra lagi bila ada kumar pada E320. Pada 320 untuk mila. Kamu ke 320 itu berbasis Pak Prabowo more or less. 321 pada more. Kalau kat kumar sebab itu ni is possibility ni. Handai dulu stok kat tu kan ni pada dulu di hap exam. Request ng government of India. Lagi may exam kita kalau ahead of the course. Kata lagi exam kita kumalong mentani karai kelapan long very genuine kan hilang extend kita propak tu kan semua. Kat kum ke plan ke bini pak mentan ada accept ke DCA more or less 500 crore will be spent by the Airport Authority of India more or less. The land acquisition will be done by the state government whatever land is required for the new expansion. Masa setelah kalian berkomen Ka karpun ke drawing mentai don kam kan dua akar nak tentang safety na lorry system but dua akar pada parking ni big aircraft. kita nak tak ke runway desa. Runway ini extend ke masa dai spa antar murles kan nomor akhir South Park kita it's good for a big aircraft kita. Yang kita suangin persan segini ke weh. Pada expansion kalau urlong don't come to Monday for other big airport. Don't come. When did you think about long mechanic airport 24/7? Yeah, obviously, when everything is done as per the, like what I said, mantra in the aircraft, obviously, kan nomor 24/7. Kasi anu ni kung government ni kuat untuk urlong baik, lah dekat kalau ketarik dengan anu ni, but kamtan kun dengan state baru kau bagi lihat kuat ni baru tolong ikan ni. Ya ke extend orang ni kada cakap kadon. 6 kilometer extend, nilak man extend mentar. Handai don katukan ni pada matang safety reason hap acquire lagi new additional land. Day after tomorrow will be having a cabinet, will clear the cabinet to proceed to the government of India. Nang tanah de kota hen don meeting with the government of India hang tang ini boy kepor. Kan malangin perkeloh ke po arais na mo. Perkeloh ke ban suki kon ke state ke jongi.